Ngenibingelela bafowethu lokhuluma njengamanje uPhathizwe Ntuli mabhedobhede intombi zisendaba bakhe zimncishelwa mpahla indoda engachami phansi echama emntwini nasenkomeni ezikhali ithi ngihamba nanaleThole leNdidane nensizwa lapha awuthi ukubiza inkabi yami lapho-ke ngizwe Hawata njawole jawuleluthi sengishiya awusuka madoda uyayizwa le nkabi lena uyayizwa ifikile iThole leNdidane bafowethu njengoba nizwa nje nani bafowethu sihlangene silapha nje empangeni amathole funeral kunjalo impela uyayibona lensiza ukuthi iluke njengobaba lapha ekhanda iluke njengobaba nami ngangibukela kubabwayo njengokubona nje nawe lapha lingekho la usapokoza kababa kahle wonke amapokoza kababa wakho umfana lapha njengoba ubona nje nawe hey ngiphethe ipokoza likababa ngiphethe ipokoza lapha ngisawumkhulisa la kumele ipokoza lami uyayibona lento nawe uyifakele lapha ibomvu usengaba nebomvu ubaba lensizwa wamadoda ngalandela kudala i-album yababa wakhe engenayo lo mfana kazana ngaba ama-album akhe laphana kusukela kukhona ushembe ngicabanga ukuthi wawusukhona lapho kodwa emhlabeni emingaki iminyaka lapho lapho esigijima ku-6 years hawu nami manga yakhala yayina 6 years ukhona ushembe ngoba ukhona ushembe wayemdala kangaka indala le album futhi ngathi no-6 years ngathi somncane ngathi uyancepheza kahle uthi ngibona laza no-2 years futhi Beko 2 years lo kuwena umncane 6 years awusuwena unangaki-ke kulonyaka yabona ke lapho yayikabika indidane laphana ithi ukhona ushembe bese kuba amakhehla hey awukhuphuke lapho ngamakhehla mfana uthi ukuyihlehlisa mfana ayikhuphula ithi mfana lonke nje namazwe lakenyekile shwele ngiloze ukuvuma ema TikTok